Anya ti umay mo gatangan, Nana Esther. Ada ka di tila kumadagom kan sinulay. Adda, Nana. Mano ti gatangan nyo? Jay kumanakabaks no adda. Mabit lang, taalaak. Tapno makapili kayo iti kayat yun, Nana. Kun, ada man salud-sudakan ka. Anya dayta, Nana. Nakita nga dardaras nga agawit ti kasarsaritam itay. Ni Ruela, Nana. Hun, kanayon ko ang makita, nukas tangag sagsagadak iti paraangan may. Ngampulaw sa saan kami pa'y ang nagsarsarita. Mariknak akas lakabutang na. Nuhag sarmingak, katagrup-rupa ak mat atao. Ngam apay nga ta akas lalik-liklikan na. Kas kumaitay, agdardaras api manaw idi nakita na. Ay, kwa, Nana. Madanagan laang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istove. Amangan ka no numauram ti balayda. Oh, abdi, Nana. Agpili kayo iti kayat yo. No anya akulay ti kayat yo. Nakitam day jay Dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imet ti bakit akaruba. Ay, amang ano at dati daitin na Anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausar no agdait. Mapangay dayan data sa ludsudom iti personal. Tas siyak jak amo. Masino mat ti naturad ama pandita balay dangay. Nakabukbutang tupay. Jak amo king karuela. Kumpurmila ditan ti makikita mo. Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom kan bulbulong? Ay lawa, agsakdeng ka man. Manggagamod ka na yun tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan nagamudan da dito'y lugar tayaw. Ay na, yad adayaw mahapaw. Gimatang akaw iti sinulid kandaga pidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadayita. Eh, bakit? Mabalir ka na nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sige, buti nga rudan, ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan, ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liwliwak Tawan mo ti na duma maaramid dito'y balay. Eh, mayagay ka anap panunot mo, bakit? Saan ka mabuling? Dito'y balay. Wun nga ron. Ay, wun gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay bitin ko iti asidag tiri daw. Mabalin ka no kita makapinayta ko na ti gayam ka. Ay na, ang gigintan mo te papalamid mo, bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti daita, kalpasan na. Isarak mo ti bulbulong. Agawaam, tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ama ka padanag, mare. Ay nawaw. Anya launay ti pagdandanagang Mare Ruela. Dagom kan sinulid ka dit, may ginatang jay bakit idi na minsan, mare? Wen, Mare. Apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga na kita karuba. Grabe ka mat, Mare. Ay na, mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngamla ang tabagbagi, Mare. Isu ti makitkitak, mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas di tilangan ni Nana Esther kat panunutong matan ang manggagamod, Mare. Anyatam mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Ay, sobra te na iluto ang manok, bakit? Padigwam ta kaalubat, Daruela kan Dalton kaday lakay. Kakituan, isudalay ang bata kaalubat ay dahil ito. Mano nga islice nga ititad ka. Nayunam, sayang din tando Santa Maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan.
Ruela! Ay nawaw, makapakigtot kayo nana. Anya tiyo umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga menti na iluto ni tatampi daw. Ay, pasensya kayo, ngamjak awatan day ta amasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. San ko nga awatan timakan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakmatlatan akas ta Ruela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Inted ni Nana Esther, nasalaw ko di taruar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan anagga po iti manggagamaw si kadal taon. Saan mo't nga grupo pa ang manggagamod da tatakin Nana? Panunot mo lang dayta bakit? Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akanan day taamakan. Delikado ti magamudan. Oho, kung kumporminto mga minti pampanunutan. Gamod day tan lakay. Apay, may tarayam nga raw. Agring ka pa'y mandalton. Uy, Ay nawaw, di mo matdisturbo di pa natulog ko ah. Ano yung masabol mo? ang kagatal ti bagbagiklakay. Ay kudkudam ah. Amuklatan no niya ti makagapo lakay. Ano nga rod? Ginamudan nak day dya bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malumkat. Ay sus, ang pula na to. Abday ta ka mo na nababakitan. Ang mga no adda tinakang kagating ka ah. Italaang ang mapasamak daytoy. Ita nga imay day taabakit dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapol iti albularyo lakay. Agsardang ka manuwela. Gamod mo't isang gayon bagam. Talaga. Di mo pa'y doktalo no anya tipod no ang makagapo. Anya ka na ya. At danangag ko asayang gusong may papankadatalakay. Andiyaray ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. No apay agim matal ti bagbagin ni Ruela. Nakita-kita'y ka. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ha? Ay nawaw, met. Itanya ko maamakagapo ang gamuran ta diya tao. Sabay siya, ang muta ayamat ni manggamod, kat saan tamat ang manggagamod. Diyak man ang mau itiday ta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman nagatalabakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangagan naman, no apa nga ibagbaga na nga manggagamod ta, bakit? Dayta ti saan tay nga mau. Sos? May salang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Period. Aday tani o marilulit. Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka day? 5 bagamat, maray. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaruba mi mare. Amo madagi jay. Garaw da pay lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. 5 baga mare. Nagkatal pay. Amangan ko nakno. Adamom amabalin na pagpatulungan. Ay, ikwa, mare. Sigurado ka agamod dayta? Katuan anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot agdigos. Iso anak ko nam anagatul ti bagbagim. Diya akong maanusan tigatal na lakay. Agsapol kay ti pagpatulungan ta. Amang ano da ito yan ti patay ko. Nan, kita man ti bagbaga managatal, kinlimabaga. Kita am titangad ko whole body ti 5 baga. Naggatal pa'y lakay. Ay nawaw. Apay ka day.
Ingato man to tisin mo to kita. Aday ta, Ay, Sos. Panagkunak san agamod day tabakay. anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan na, ti bakit akaruba tayo, apalan na, ti kinapintas ko. Urang ka lang itidigos. Bakit? Na, muti ti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapos makitam tikab-kab mo. Ay nawaw, nagatalaang kabkab mo tanadagaw sa ibagbagam. Ay, kahit pudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako urang ka lang itidigos. Imudo tintida no mapagdigos mo. Apay namin ayang nga ipilit mo asa anak anagamudan kat siyak mati makarikrik na. Sardeng nga man si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua day ta, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw, Agawa ma, lawanan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem. Nya kada ti nga babae na. Igudam, nagitiron pa nga igudam. Nawatam! Kumusta ti Riknam? Adapay tinagatay. Awanan. Kunakto magamingking ka. Digos lang ti kurang mo bakit. Datatapidong kanana ister pa'y laang matpiman ti mapan mo pabasulay. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatay. May katulad na ita. Teramidam ita. Kat mapan ka iti ayanda, tagkid daw ka iti pamakawan. Nakababayin ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod. Ay, kaasita pa'y lakay. Apay met anay bagam tikas na bakit? Malas gayam ti kastoy arupa. Ay, anyan tikas tangay bagbagam met. Bakit? Gapo iti kastoy alangata. Pagpanunutan data pa yun amang gagamod. Ipanik-nik ta saan ta amang gagabod. Bakit? Nadalos ta konsensya ta. Awan ti ilim-limeng ta kadakwada. Anya nga tano ang papuki sa klakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabook. Isuti na kain laba kain ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamod. Mapakakilig gumatang iti kape. Bakit? Makakapkape ako. Siya, kunti makisalita, iti kaluba tayo. Sarton, umayak man. Anya ti masapol yo tata. Umayak sa adala ang tika ku alaw-lawagin. Amo kunday tata. Kasaluan na amuam. Saan anagamod ni bakit ko tata? Iwag tasaan kami ba't amang gagabod iti asawak? Awan ti ilim-limang be. Nuan niya ba't ti bakit kita na? Amang ano na ilan na layang. Nadalos ti konsensya mi. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela tata. Kurang lang iti digos. Iso anagatal, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak tata. Iso tinagbidot. Binagaak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Iso ang pasensya kayo talagan, tata. At yun ti kape agat gatangam, Nan Esther. Agyaman at lulay. Ni, naliday ka mo't nana. Wala. Tayo warwaras ka no day ta Aruela. Aginaabod may. Iso halimbabaga. Kun agagatul ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ta ti istoryada. Ay nawaw, di yulatan ikaskaso ti gayem ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya? Day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti kabkab na. Anya? Awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayem ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella, itay napan kagimata. Kat anda ti good news.
Basi ka nga rudan ti umuna amang ibaga. No anya na iti good news. Napanik-nikan da. Asan ang nagamod ni Luella? Bakit? Di ko na nilakay. Nakit kulang lang at digos. Kasta mo ti ko na nilulay itay gimatang aklakay. Ay, babit lang bakit? Dapat ituloy ti istoryak. Ha? Umay ka no ni Luella dito yung balay. Taagki daw iti pambakawan kadata. Di mayat nukas talakay. Saanan adata ti pabasulan da. Awanan ti pagsakitan ti riknatan. Pasensya kayo, Tata Pidong, Nana Esther. Madidag itinay-sawsawang ko kada kayo, idi kang labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan ang panunot mo abang gagamod kamay. Nakitak nga min dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagom aginatang yu di tatirsena. Kan tiatidog abuok yaw, Nana. Gaputa ti dug ti bukaw. Manggagamod akaon. Di la mabalain nga isumot ti kayat kaw. No bay papanmot iti sinulid kan dagom. Gimbata nga. Taliw-liwak ti agdait iti kumkumpurme. Nukas tangawan tararamida. Timot bulo nga makitkitam. Herbal da kita. Kap-kap yun may kindi tatampidong. Day tati kamalik, Nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amo mo, nasan apod no, ti pampanunutam. May papan kada kami nga gasawa. Wan, Nana. Amok itan. Pasensya kayo manon na. Agkape tayo, pay. Ituloy yung tuti agistorya ito madamdamaan niya. Amo mare, kasta unay tibain ko kada tatapidong kan Nana Esther itay napanak ija balayda. Nagdalos ti balayda, mare. Si kanto mga min, mare. Jumping into conclusion ka adagos. Huwan nga rod, mare. Erbala ang gayam ti makitkita kabulbulong anakabitin ija balayda. Kan saan akayat ni Nana Esther ti agpapukes. Ta iso ka no mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buhok na. Oh, kita ma. Di mon liwliwayan ti agdigos, mare. Amangan no iti kababantay mo iti biyag ti padam a tao. Kat maliwayam tumanin ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kadatata ken nana. Saanan ang maulit day jay, mare. Nakababain launay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Taamangan no isupay kit di ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Dahil laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At idug ti pila, salya. Kasano pa hinday ta? Adumanan nga min ti tao. Jak kayat ti marabyanan niya. Anya nga rod taramidan ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila ah. Nagungot da ngay. Siyak ti makam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Diyak kaya ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawaw, nakitam day jay nanain siyang. Talaga as sumingit day taasalya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po taagul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana.
Bay ablatan. Ang mumat ti ugali day ta salya. Uray ka malina, saan nga pakumbaba? Kasaritak lang, nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid, nana. Awan ti respeto da kadagiti imo na nagpila. Kasaraw no sikat ti pagpupudutan da. Makaamo ditan, nana. Sa anak amabutang. Nakitak ti inaramid yu itigayim mo, salya. Ay nawaw, anya kumaita? Itilikod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akas ta ti panagsasaom kanya ka? Agdardaras kami nga ro, itigayim ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapadaman ti baybayadan tayo. Apay akas ta ti panagsasaom kanya ka? Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang nga rodan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay ti agpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po ta agul ulimak dagiti pada tayo a pasahero kat kasta ti aramidan nyo? Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday di a babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanya. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta aberta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kan to. Talaga! Jak ipalubos asa anak a makabalos iti inaramid na apanang ibabain kanya. Anya dyan ang ngag ko? Nakiapa ka kanumat iti paradaan iti napalabas sa lawas salya. Ay nawaw, sa anak a makiapa no sa andak akinarit karit day dya aberta Romel. Binaganda ka laing kanon ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, nood nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabian kami matan iti gayom ko. Uray niya pa iti rason mo, kamali ta. No pila, pila nga main. Di ka kadi agpa-importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Amumat akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang aberta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespe-respeto kayamat. Makabalas akto. Saan laang amay may sa ti aldaw. Awan na tamo ko. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka maneng. Kitaam no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! Nalalam gayam. Agin pipintas ngem awam mayat amang ikalay sa kenkwana. Naku nampay. Si dagiti ubing. No kasta ti lang ati maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlangan iti day ta babae. Di na amo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo. Ay nawaw, apay ka di Berta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunkunada pa'y iti tumboy agayam na. Ay na, di mulatan patulan. Una, itata makapagtepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti sungo day ta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao.
Tatang, saan nga agnakam no agul uli magtayo laang? Wala, ng sayang mo yung oras mo kinkwada na ka. Di mo sayangan yung oras mo iti kakasta klase iti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa ito muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak tiim muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa iti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asi ka akanayon ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat ko. Saan laang nga itati aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw ang makatumpong ka kunak nga round. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamen, sikata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dak dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka, mat. Bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carumel. Nakita tinaramid mo kinanain siyang iti Tersena. Di ka pa'y maragsakan, tas yaktiin mo na nga inasikaso da iti Tersena. Iso anakagatang ak adagos. Talaga kalaban ng amin na kalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramiden da gita tattao kanyak. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanyak. Feeling ka, mat. Nangiwat ka lang, mat. Ngam di mo mat-amot ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di Tarumel. Ngamen, mangagpay lang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtigtigergerdan. Ay na, naging tuturad manan. Pakpakawan. Agawaam tanyat orasan lakay. Kita man na, di kagban asiga di pradaan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidek Asi hinumat nga agpilpila iti nabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo matipadam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan daking ka. Idi pa'y kuma, kinalaban dakla kay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka langay. Diyak ka iti makikidran ka. Siyak lang iti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Amumot apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayo. Numaladaw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka matang. Awan magkaya man ti jeep. Masapul nga tricycle lak. Nay, si kabagayam na itasalya. Dituya kon nagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan, rush nga men ti papanak. Ay, oras siya. Rasmal lang tilakad ko. Urayan nyo langan ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalik. Ay nawaw, sadak ka di nga amamo, tata? Amamo ka. Yung sana mabalik na pagbigyan ka. Tabala na wak magtalitilakan ka. Sabay sa. Itaypay ang nakapilak. Dito yung kay... Sika, kasangsang pamulan. Saan aga po at raon siyang bombantay ka. Kasta aramidam na ka. Kayat mo man wano saan, siyak ti umunay ti pila. Awanan maaramidam, tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa ka mat arimuar tatang. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang timpakat na iti paradaan. Hindi na kumapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga mata. Yakamaw. Nandatikin nanday kaya babae.
Nakalaalastog launay. Padasan naman nga aramidan ti kasna. Aglaban kamin at talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na dyan ako. Ay, oray, tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutang. Ay, kita ang anak ko. Di ka magbalin analastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya. Tapno saan nga agin sisiga dito'y barangay tayo. No kasta, saan laang ngay paradaan nga agin sisiga day ta asalya, nana? Nakagidan ka no ni tatang idi nagpasentro. Ay, wag. Uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije klinik. No kasta makagidan ka. Ti kayat na kat isaw ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso latay ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nagpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Una yan, ti kasta nga ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusin na. Sobra tingiwat na. Kaipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Maranaakla ang manan kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang kanumot ti midwife ije klinik. Asino tinakadamagam iti dayta? Nagiti kalugaran tayo akadwa nagpila ije klinik iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumodot ti ulok kat pagpilaan na kit den ije likod. Wala, talalakay kanukan babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan a nagreklamo dagiti babakit ken lalakay? Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol na matlaang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao abas bastusan. Ilugar mo mat at ikinasigam. Taawan mo't ti ilaban mo, iti may sa a midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputan nakaadal. Ti ibagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, binagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ado ti tao kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay palubos mo nga ibabain na kay tisangwanan ti ado ataw. Makabalasak tulat tayo ti dayjay a midwife. Sabagay, Gaputa ni Adal, natangsit mutan. Ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusan ti maintenance ko, anak ko. Kaano amang lukat ti clinic, tatang? Di ko na ni midwife ket every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang? Mayurayo ka di? Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat at mamanak. Numabaling kasi ka kumapay ti mapanmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman ang day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na di atao. Iso binagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kano ngamin kat agdire-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay clinic, nana. Adda ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Alaman nga raw, yalanak man iti maintenance ka, tapno saanan amasapaw amakipilaak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang alaak ti karton ti agas ka.
Dituya ko nga pila. Na, agderdiretso ka mat itisango si Kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ah? Naa, Nangangumad siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. basol ka, oh. Basol ko ang natarakyak, iso akanayon nga umunak iti pila, ah. Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, ah? No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik. Di nakkalkalabanan, ah? Ah, kasta gaya mo. Ah! Ananay ko, apay nagkabil ka nga eh. O niya, agsao ka ba? Ah? Ipabarangay ka, ipulong ka ni Kapitan, itamat lang. Ay, wala, mapan ka. Agin sisiga ka, ngam di ka narod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Takil ti bagay kan natangsit wag sasaw. Ah. Di na magkamammo tinumano. Ay, meron ka. Pating ka talaga iti sa ulat ang tao. Oh, anya, agsao ka ba? Eh, Ayan nga itahagas ngayon nalam. sana ka nakaala, awan pa'y ni midwife. Nini, nan ano tangiwat mo bakit? Agdardara may. Ti awan ng Ay, bain sus. aberta. Tinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan keng ka bakit? Ala, singit pa mo, Orwan. Inton mabagbagaan ka, agin lalastog, agin sisiga ka. Ay na bakit? Amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko dadya a tao. Dinanaw, uno, impungot mo kumamot ah. Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo kaya ti lumaban iti dinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo. Ha? Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Si Kati makipila ija klinik, tamapanak ija barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sirmunan nakaakarkaro ni Kapitan. Ammo ni Kapitan Dugalim. Ammo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka. Ha? Anyan ti kas tabagay.